Disc lovers. Ḓuvha ḽa ṋamusi ro mbo ḓi lavhelesa mafhungo a uri ri lavhelesa na mafhungo ane a khou leleḓa nga maanḓa kwama thimu ya Kaizer Chiefs khathihi na mugudisi vho Nazareddine Nabi vhane vho ḓi wana vha tshi khou humela shangoni ḽa Tunisia nga murahu ha musi ho sumbedziwa mafhungo uri hai vha khou humela u ḓi wana vha khou lavhelesa na mufumakadzi wavho ngauri mufumakadzi wavho ḓi wana o wana khombo ya moḓoro vha ḓi dovha mafhungo uri vha na ḽaisentsi ḓi wana vha khou khotsha CAF Confederation mafhungo mbuso yanga ya uri vha sa vhe na license ya CAF Confederation nga nḓila ḓe hone thimu ya brand ya Kaizer Chiefs yo vha brand khulwane ni a i nga vha tendeli u ḓi wana i khou vha thola vha songo fhela mabrada no vuwa ni ḓuvha ḽa ṋamusi ya ndo vha na ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ndi tshi nga tou thoma to lumelisa vhatevheli vha Disc lovers ndi tshi ri mugandi yo no ḽa vhavhana ni songo ngo subscribe ni songo ngo follower riteni vhathu ri vhathu nga vheini luambo lwavho riṋe a ri luhudze vhana ri luhudza gai hanefha kene channel vhatevheli vha football vhoṱhe ri nramba ḓani ni ambe vhupfhiwa vheini hu nga vha u gwara iṅwe thimu u sasaladza iṅwe thimu no vuleliwa fhano vho ḓi wana vha tshi khou ḽa fhasi mugudisi vho Nazareddine Nabi u humela hayani Tunisia hambo mafhungo manzhi nga maanḓa ini ni tshi lavhelesa ni vhona uri hu ḓo vha ho tou itea mini u ḓi wana mugudisi vha tshi khou vhona vha tshi khou humela hayani zwa zwino kha thimu ya Kaizer Chiefs ya a zwi ngo mmangadza u ḓi wana thimu ya Kaizer Chiefs i tshi khou shakulisa mugudisi vho Nabi ngori ndi mugudisi ene o vha na miṅwaha mivhili yoṱhe a tshi khou khotsha thimu ya Kaizer Chiefs mara ha thu vha na direction bola yawe ine a i tamba a i na direction ha sumbedzi uri u khou nyaga u ya gai ende vha humbula uri ri khou amba nga thimu ine uri yo dzhia tshifhinga i na miṅwaha ya 10 i sina trophy ya ḓa ya wana trophy yo tou thoma kha miṅwaha ya 10 ya Nedbank ine khayo ndi sokou pfhesesa uri a i ngo vha ya mugudisi yo vha khaphu ya vhatambi ngori vha khou tamba nga mbilu ndi tshi sedza iḽa nthu mara ndo ri ndi tshi vhona kha game dzoṱhe dze season ya vula vho Nabi vha siho game ṱhanu dzo thoma vho Nabi ho vha vha nnḓa nga mafhungo uri mufumakadzi wavho o vha na vhuthada ha pfhesesa uri vha sapota mufumakadzi wavho mara ho vha na vhathusa mugudisi wavho Nabi so ndo sokou pfhesesa uri havhaḽa vhathu vho shuma zwinzhi u fhira mugudisi vho Nabi ngori vho ya vha tamba game nna dzoṱhe dziḽa game vho dzi tamba zwavhuḓi u tshi khou kona u thoma u vhona direction ya football ya Kaizer Chiefs uri i na fhethu hune i khou uya ho muṱa hoyu wo shumiho khawo hu khou sumbedzisa uri vhana vha hone vha ḓo aluwa zwavhuḓi ndo vhona vidiyo ye ya ḓi wana hu tshi khou interviewa Jessica Mutau a sumbedzisa mafhungo uri musi ro thola mugudisi ra mu equipa khathihi na u ḓi wana ri khou mufha vhatambi vhoṱhe na khou vha ṱoḓa khathihi no ntsha tshomedzo iṅwe na iṅwe ri vha ro lavhelela mafhungo uri ri khou tea u ḓi wana ri tshi khou wina zwiphuga zwo yaho nga uri fhedzi nda vhona mbusi uri kani zwo shela mulenzhe u ḓi wana a tshi khou sumbedzisa mafhungo ralo mufumakadzi Jessica Mutau uri thimu ya Kaizer Chiefs i ḓi wane i tshi khou ri i khou parta ways kana ḓi wane i khou phambana na mugudisi vho Nazareddine Nabi ya nṋe ndi sokou vhona ngori hezwo zwithu zwo shela mulenzhe ngori arali vha sedza thimu ya Kaizer Chiefs yo ya saina vho Nabi sa head coach i tshi vha saina side coach ya dovha ya vha tendela ya vha vhudzisa uri ndi ufhio mutambi ane vha khou mu ṱoḓa zwiṅwe zwa zwene khotshera dzo ṱuwa zwodzo a dzi ngo tshi wana hetsho tshikhala vho Nabi vho tshi wana tsho ḓisainela mutambi ane vha khou mu ṱoḓa mara vha khou saina vhatambi vhoṱhe vhane vha khou ṱoḓa a huna hune vhatambi avho vha khou vha shumisa hone ndi uri ndi na mbudziso kha coachini ya vho Nabi uri vha khou saina ngori hu khou sainiwa na kana vha khou saina ngori vha khou vhona uri hu na buli ḽo vulea na ndi vhuthada vhulwanesa kha vho Nabi hezwo zwithu ngori ri songo saina ngori ri khou tea u saina dzo vula dzi window a ri saine ri khou ḓivha uri ri khou vala mini he ha vulea hone ri khou thivha ḽifhio buli hone ri khou ḽi thivha nga mutambiḓe ngori ho bva mutambiḓe a i ngo lenga na thimu ya Kaizer Chiefs ḓi wane i khou shakulisa mugudisi vho Nazareddine Nabi a i ngo lenga ngori arali i tendele u ṱuwa na mugudisi vho Nabi kha muṱaṱisano wa CAF Champions wa u ḓo vha na vhuthada ngori bola yavho a si bola ine ndi ya competition ndi uri mugudisi vho Nabi nga iṅwe nḓila vha khou ḓi deserve u humela tshikoloni vha ye vha gude zwinzhi nga football vha ye vha gude dzi formation nnzhi ngori ndi sokou pfhesesa uri vha tou vha na formation nthihi ine u bva tshe vha ḓa kha miṅwaha mivhili vha khou ya apply arali vha khou kona u sedza mugudisi vho Nabi hu tshe na mushumo munzhi nga maanḓa a thi pfhesesi uri thimu ya Kaizer Chiefs i nga tholana mugudisi a sina license ndi sokou pfhesesa zwone ngori zwi nga dzhia miṅwaha mivhili na i sa zwiḓivhi uri mugudisi hana ndugelo dzoṱhe hana tshomedzo dzoṱhe dzo u coacha kha miṱaṱisano yoṱhe ndi sokou pfhesesa zwone mara tsho tou vha tshikwekwe tshe Chiefs yavho ye tshi lindela uri mugudisi vho Nabi vha tshi kanda ḽa banana vha tshi tou tseremuwa ri ya vha shakulisa
hune mavharivhari na gonela eḓo uri thimu ya Kaizer Chiefs ikuisa nyambedzano na vhathusa mugudisi vhavho Nabi. Ni pfesa uri thimu ya Kaizer Chiefs ise phanḓa na vhathusa vhagudisi vhane vha vhori vha vha khou shuma na vho Nabi kana i ḓi wane i khou thola mugudisi muswa? Sa musi Chiefs i tshi khou tea uri ise phanḓa no u tamba mitambo i tou vhe na muthu ane a khou ranga phanḓa sa kochara. I nga isa phanḓa nga vhathusa mugudisi mara lwa tshifhinga tshetsho tsha musi ri khou bva fulo lori yo ṱoḓa mugudisi ngori zwi a vhavha nyana nga maanḓa arali ni muthusa mugudisi no ye na farela game na pfha uri ni khou kona na dzhia mabutsu o vha head coach lwa tshoṱhe na ya dza ni luma ngori a zwi ngo leluwa ligi yo lapfa nga maanḓa ende ri songo sokou pfhesesa uri nga game ho muthu wa kona zwo konadzea ngori u khou tou thusa u khou tou vala hafhaḽa hune a khou vhona uri u khou bala hone ende musi vha thusa mugudisi vha tshi ya hafhaḽa vha khou ya u dzhena vha khou zwi ḓivha zwa uri hu na mugudisi o ṱuwaho ene a vha uri ndi vho Nabi vhe vha khou thusa ene so hu khou ya itea mini kha vhagudisi vhavhili ndi ufhio ane a khou tou vha nṱha muṅwe zwi amba hezwo zwithu ndi nnyi ane a khou tou vha nṱha muṅwe ndi nnyi a khou tou vha fhasi ya muṅwe so vha thusa mugudisi kha vha ḓifhe mishumo u ya nga u fhambanana uri nṋe ri sokou pfhesesa uri thimu ya Kaizer Chiefs ri nga i fara ende hone vha dovhe vha tende uri riṋe ri nga i fara u swikela Chiefs i tshi saina kochara zwi dovha zwa protector mushumo wavho a vha ṱuwi sa dzi assistant coach vha to dovha vha vha uri hu tshi thathiwa hoyu vha ḓo ḓi dovha vha isa phanḓa nga u farela O vhuya ḓi wana a tshi khou farela Arthur Zwane fhedzi a tshi vho fhiwa tshikhala zwa vhonala zwi tshi khou konḓa nga maanḓa fhedzi ni tshi nga lavhelesa thimu ya Kaizer Chiefs zwa zwino i nga vha i khou ita fulo i khou nyaga mugudisi ni pfha uri ni nga wana mugudisi ufhio ine nga thusa thimu ya Kaizer Chiefs vha hone vho Pitso Mosimane a vha na thimu vha hone vho Jose Rivero a vha na thimu vha hone vho Dendet Malisela ndi vhagudisi vha swikaho vhararu vhane a vha na thimu zwa zwino ni pfha ungari ndi ufhio mugudisi ane vha nga mudzhia khamusi ni ḓivha vho muṅwe ane a vha uri a na thimu nṋe ndi khou ḓivha vho vhararu vhane vha vha uri zwa zwino a vha na thimu vhane khamusi thimu ya Kaizer Chiefs i nga ḓi wana i khou isa phanḓa navho sa zwe nda zwi vhona zwi tshi khou leleḓa nda sokou vhona uri vho Pitso Mosimane vha khou vhuima u thoma sa khotshara dzi khou ṱoḓiwaho nga thimu ya Kaizer Chiefs mara zwi dovha zwa hanedza gai uri vha nga vha vhone vhane vha nga dzhiwa nga Kaizer Chiefs vho Pitso Mosimane vha tshi sainiwa vha sainiwa na staff tshavho nga thungo Kaizer Chiefs i na nyambedzano na vhathusa mugudisi vha vho Nabi zwi vha zwi khou amba uri nyambedzano na vho Pitso Mosimane a dziyo ri songo vha panga vho Pitso Mosimane hone vho Pitso Mosimane a si muthu ane a nga tenda u khotsha Kaizer Chiefs ngani ngori vho Pitso Mosimane a vha dzhieli decision vha to dzhia ni vha thatha zwo tea ngori vha renga vhatambi vhone vhaṋe vhane vha khou vha ṱoḓa ende ndi muthu ane a tshi ḓa kha thimu u ḓa a fhaṱa structure tshine tsha vha tshawo ha ḓi a continue kha structure tsha muṅwe muthu ndi ufhio mugudisi ane thimu ya Kaizer Chiefs i nga ḓi wana i khou mu afoda zwa zwino ḓi wana u khou isa phanḓa na thimu ya Kaizer Chiefs ndi sokou vhona uri kha vhagudisi vhane vha nga fitha zwa zwino mashudu mavhi ndi uri hu na mugudisi no nga Fadlu David ane vha uri una thimu hu na mugudisi ane nga Dendet Malisela hana thimu ndi ene mugudisi ane nda sokou vhona unga a nga vha ene a nga ḓa fara thimu ya Kaizer Chiefs ya nga tenda u musaina ndi sokou pfhesesa uri i nga humela kha u vha Kaizer Chiefs ine ra i ḓivha Kaizer Chiefs ya thoma heyi season zwa khwine ndi sokou pfhesesa uri mugudisi vho Dendet Malisela vha nga vha vhone vhane vha nga takula Chiefs vha i humisela hune vha i hone u bva tshe season ya thoma zwavhuḓi khalaṅwaha Kaizer Chiefs ya sumbedza uri i na maanḓa i khou nyanga u ḓiwana i khou dzhia vhugwena ha Betway zwino ndi sokou pfhesesa uri zwi kha vhulanguli ha Kaizer Chiefs uri kha vha vha sedze mishumo ine vha i shuma vho Dendet Malisela vha to vhori football ine vha i tamba vha khou i tamba kha dzi thimu dzine a vha khou kona u wana quality ndo sedza mini tshi kamba nga quality thimu ya Kaizer Chiefs kha heyi khalaṅwaha yo sainesa quality nnzhi dzine arali ya nga wana mugudisi no nga vho Dendet Malisela vha nga applya zwinzhi kha dzi quality dzile dzine vha vha nadzo ri nga dovha ra vhona thimu ya Kaizer Chiefs i tshi nga humela kha position ye vha i khaho ya kha position number 1 i nga dovha ya humela fhaḽa fhethu kulibasa nga maanḓa this is Diski Lovers make sure you subscribe like and comment vha songo wango ḓi wana vha khou ri ramba hune vha ḓi wana vha khou vhona hone mitambo ya bola ya milenzhe yoṱhe ya ḽa Afrika Tshipembe ri vha funesa nga maanḓa